Agyaman iti pa nang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabono inton bigan. Alang nga ron Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong ay. Sikaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sika ti makamo nga agbayan Ha? Uy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, iso tinang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw na naladaw ka nagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kastaya. Simple lang matibalay da tatang. Simple lang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayo nga agtrabaho. Tapno saan nga agbising ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubyam Jordan anak ko. Una na. Anyat makunayo tinobyak nga. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan na nakapagturpos iti kolehiyo. Ang okay lang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planong kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo idi na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan? Nalipatak mutan mo na. Tinight swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi wano adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Di ba ni? Adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ka. Ang dalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Agdate kami man mag. ay kaamayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isang paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niya. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may. Amangan mo iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Naklakit di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayatan na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumot na sosyal a restaurant ti imayan may. Jordan, okay ka katilaan? Ha? Uy. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla burido ka. Ha? Saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka matan iti kayat mo. Kat si kamalangin tag-order. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan mabalin. Sika ko man ti order. At ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wen. Alang nga ron. Basta ibusan ta ati orderan ta. Ne. Adda tinitor. Asan uray ta? Sapay jak amo tag tinitor.
Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in-order ko? Ha? Ni, saan man? Kaya't ko. Sigurado ka Amangan mo ano mapilpilitan ka laan. Saan matkit di? Sa anak mat na napili no may papaniti makan. Kanya pa lang tararamidam nga Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman na. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigata, tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidon na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamidam mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak yung kagara. Jak na-control ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayabot ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessia ran. Agawitan, Jordan. Kunak man magpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si Kano kaya mo tagpasyar. Mapangkalat ta. Tano siya kagawid ako. Nay, apayan nga Anda ka di parikaw. Basta mo na ako nga gawin, no di mo pa'y kaya't agawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaws, Kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobya Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nagchapstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay, kaitan, ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunan, anak kao. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaan. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin ammo ti agtinidor. Timayab di karne asidak, idi pinilit ko tinagtinidor. Hindi ko nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya na unay kanyak. apay ngamin anagtinidor ka no di mo ammo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabae nakmat nga agkamot Tas social a restaurant tayo dyan. Kan mabae na kitinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayon kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaan tinakaupayam kan ko na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay no di na ang mutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidom dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsong batan dagiti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan Kiray. Agbreak tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Hay, basta. Agbreak tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Nasakit mat ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Siyak tupay. Awan na pulos nangag mo kanyak.
Sa anak anaupay kin ka nga oray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apang isinaakin ka. Kaputa ay ayatin ka. Basta, agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manen aya anak kau. Agasam, bilbilan na kanuki din. Kit punumat nga may. Tadi kamot nga min agdayay. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Gusto lang tinaramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalaking? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental ka maut. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Pagpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay plano makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na na. Sana para kin kuha na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di tigalad na. Ha? Sigurado ka? Una nang, no di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti piling perfecto at tao. Ay saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyo ang kiray. Awan pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, at ang nobya na. Si Kangay, kaano mat ang makirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabang ibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balay da idi na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ang midwife Aya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple na atao. Kat inaklon ti may isa ang midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, di inyawin na Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, maray? Wen, pare. Mas daawak nga ron. Takinayat na mo ti anak ko. Nga oray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Si pundang break na kan Jordan, awan mo tayo tinyam amuna kanyak. Kut, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako niti kasukat ni Jordan. Anya? Taga-ano ngay mat data? Taga di syudad. Namam mo kiti kasaran ngay natendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa'y agdaldalos ka akiray anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta, adan nobyaw. Ay, salamat. Kung naglakit din nagbaak ka abalasan. Nagkunang agbaakak. Itikas doon at kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyaw tagpasyar diti balay tapno maamamok mo. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka baraw. Agtugaw ka
Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabandong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na anusam tinagbiyahe iti adayaw paraw. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to no madamdamat agsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jak agmerindan. Dakalatan kiray. Napsuga pa. Manak ka. Nasabali ang adlaw ko itinobyaw. Apay tatang, Saan sabat na nairwa mitirigat na ichay. Napurma launay nga may. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintiniduran na di tinuno nga ikan asindatay aw. kat natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di ata sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka pa lang awag. Saan ka matasigot na kasta Agbrektan. Anya? Brektan. Ta sana kaskan ka ti babaeng harapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok? Sorry. Ngam sana kaya't nagtidadakkel ko apong ti masawa. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak daw. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutan jay nobya Tsak matla kursonada day jay aparakan ka ta nakaarte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana nairwam iti rigat day jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakan ayat, tatang. Sa anak ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Right nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga ang mga no alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maon. Sumapol kalangan iti sa balay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Ay, agbakak samot at talagan. Saan? Di mo itulok Pagam no talaga kasta tigasat mo akit. Aklonam anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami itong umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Hanggang may kamanon ngay na dyan nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni palpalagip dayta. Talinipat kunti may papaniti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang ron ha? Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laang. Ha? Nagadun tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo lang makaasawan. Madanagan na katalagan. Mas daawak mat nga rod. Napintas ka mat. Ngam apay nga tangay, adi ka mat na maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Ingkarikto pa yan itibagi ka no adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay may sa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayam latan friend. Patsik adum tungtumot tay lalaki aparakan ka. Ay. Nay, unay meten na itasin naay mo siya ron. Mangagsapay ang naging ganita karuba.
kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagado apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin nagpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Kat sigod mo tanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam may. Kunamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Dati amukot nakajakpat akon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mo, tiyawag da ka na kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan kapay. Sa mula ang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam, idinasikugan na kon. Anya pa iti maramidak ngay. Ay, agtala ka di tansaron. Amok manin, titurungan na ito asaritaan. Mapan manin, iti asawa ni Alma agayim mo. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak may. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Apay, naggapuam. Nagpalingki kan samat, Nagapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inalatay pau iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Taisumot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, uwan, Mare. Han nga bali, tagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no, ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kayat nakanutag isuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y, Mare. Tanay, ay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nila kay ko. Ala, panawan kan, Mare. Ay, unayan day dya nga Mare Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din ti si style na. Sab-sab walimatan. Apalam manin ako nak bakit? Ano ko nga apalan ti kas dya nga tao. Kunamlamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta, weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na, dapat tumulong mat iji bangkag. Imunan iji bangkag, imbagak asumaruno aklatan. Alang nga rod ta, ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kaming tulat tangarudan, tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala, nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambarmon ay Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga nabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudan. Kayat mo, taiyugan ka laangan iti kanom ijay silid mo. Tapno makainanaka na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag naditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea? Pasensya ka, Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga? Marigrikatan ak nga rodan.
Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasaysaya atag ka no ti panagadal ko. Ore siyak na rod. Ninanang tumat ngamin tinang pili iti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaag. Oray siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko a kurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpakadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kung na tatang mo nga sarakam lang dagi siya gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball. Awam mat awit mo nga nagsukatan. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglenglengat. Talaga kasto tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amum ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Jamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, diyak unay am-am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lek-lek ang lang ti makiam-am mo kadagiti babae. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kang beya anak ko. Ala, ingkag paluson tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Aywan anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mary Sharon. Ay, di ka makigaygayom iti dayjaywan. Amangan no armon na ka. Sapay nagpintas ka anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga min ti pinili yu a kurso. Mano atawan pa'y ti urayan. Ay na, saan ang mapupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ang makinobnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-eskwelam. Ala, wanan nanang. O sige nga ron, sumrag ako iti silid ko. Istimarag pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita at tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin, tagibas itan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine at alalan dyan anak na, kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha! Naimbag no makalpas iti panagadal na dyan anak na. Baka makiasawa nga dagos, kat hampay nga nakatorpaus. Tila sasawam mo. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan anak ta. Is strict to act, tapno hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkal mo't jay anak mo ken ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamidak. Nanakonching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para labah. Dato'y ti bayad ko, nanakonching. Gumatangak man mo't nanakonching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangag biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. At iti sangaribo. Ikisayo di tanti bayad tigat gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanon ngay no ado tayo a customer na. Sige nga ro din, nana. Muto nga ro din data barbarya tay libre na kano ni Mari Alma. Malangarod tay sangaribo laeng ti barya Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matitikas di nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantarabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na. Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat.
Ipakita na launay nga adan, iso nakat siya kat awanan. Makagradwar lang dyan nakta. Makalong out ang tumatlaang. Adan ton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat ang magatangan. Awana na. Umayak lang ko mamakiin ni istorya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumagay ti chismis na kan kabalasang kao. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laeng iti kasasaan. Ngamit kita inyo mo At damot basit makon-konakon iti biyag. Ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapaga-brodak to. Alakot. Sapay kumangarod tamakalpas di anak mo. Alma, dakkel ti panagtalag ko iti anak ko nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kadwan nga min abulakbol kat lalaki. Bea, apay nga da ka iti boarding house ko? Jakon kayat ti agadal, Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kanina nang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kat aglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigata nak. Ano sa kun Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Si kangarod ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siya, talaga ajakon kaya't dag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan nun adi ka nagawawid anak ko. Nanang, Amok amakumikum ka. Tanarigat kat nga rod day takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam. uwan nanang. Ay nanak ko, siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang arudan nanang, adupay ngamin dinaskan nga ramida. Jak pa'y la makaawin, Nanak ko, agan-anad ka dita, ha? Bye! Nagulbud ka manan ka ni nanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tichan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo mabalin na yawit ka? Ano saan tapay lang at ikas to Saan na bale? Tawan mo't makaamam mo kadata dito yung nagabangan ta. Madanagan ak, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ores yak Ano sampay lang tagmay-may sa dito boarding house no kasi nga agawid ak. Masapul mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang ano agbalaw da nanang na mabayag sa anak na makaawin. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya, sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ada na si Kugak. Anya, nasikugan nga. Ang kaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaiso ti bagbagak nanang. Ada na si Kugak. Anya, no kasta. Inlimad mo, te kadat no biyam. Iso? Bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaan.
Di mo ipakpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpasri ko. Mano nga bulan langan makaturpos kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito itersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka no nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudnuti ko na, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laang ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga ron mat, makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnak nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, ta nakasikog mat gaya man. Ay unay matan Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kami nga itistis mismo ija store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ha? Ay napagsardengam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala ka ba na pagadalan. Ngam ipilit yun, kat awan nga rudbus-busin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yun. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasyo nga napasama. Nanang, Agturpos ka nga uray na kasiko ka, uwa nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan do si Kuko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan ak tunggal malagip ko ni Nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimat ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun na, mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya, ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka? Pakawanan da kumananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, Nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, Nana. Naklundak adagos. Ngam ni Nanang, kasta unay apong tut na kanya. Ura ito pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko ija abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, Nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Rico iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka nga rod nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kanu kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka dita. Kat nasakit pa'y latinakam mo kin ni Bea. Nana, husto ko man.
awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag at nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama ha. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabeya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu ah. Naan-anayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nang runakan ka, Marisyaron, nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan kalaunay idingam han gayam ngarumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo, abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Tatang, yamamok tinopyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawin. Aya, sa italayam amum kanyang tuwing nobyam anak ka. Ay, mabayin pa ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa yan nakasagana ide? Gamita, mabalinayin. Mabayin ka nung amin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na, awan tirong mga pagbainam, malasang ka, ta nanumo kami lang. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo, malasang ka. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasar ko ano saan. Nay, apay ngay. Kat madlaw mat na nasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Saan na napintas, tatang? Anya, ay, nagloko kan. Inaram mo pa lang araw, no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa, ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na, siyak ti agmadmadi amang yam amu ka na kayo, na mabainak. Apay, ibain mo, di nobyam. Apay nga ron nga inaram mo, no kasta mo't lagayam. Saan kumot nga inaram ka, tatang? Anya, di, kasano nga ron anadan kayo ti relasyon no di mo inaram. Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa, kasla kastan sa tata. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawan kami. Ang ti malagip ko, kasla sinulisog nak idinabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaw. Narigat mo't ano mangnamnama iti awan. Kan amangan no masikugan. Kasi may. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine ta nagagay kan nasingpay. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ijay palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka nun ni Rico. Ay wag kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapay mo't kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay, inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar.
Jakman amaw iti dadya ka anakam ka bagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan assure nga? Saan asyur ano labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Kan naglabapay. Ay wag, talaga nagagat da jay. Ken nasingpay. Swerte ni Rico, ano da jay ti maasawa na. Nalaing pa'y kat nagluto ah. Ay na, di na pa'y ikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman namoy ti da jay Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas ti nobya na. Ay na, an-anwam tanapintas no sadot mag kentang sik. Ugali ti numero 1 akitaan na saan arupa. Ibagam tumanday taken kwa na kabagays. Bareng sikat ti denggen na. Nakaamamwamat iti day di anubiyang pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day dyan. Katsigod mo't apang beauty queen tiar armon. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Ni, pangasin pare. Di nakantyawan. Tama nga no pumulot tila payag ko. Kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Eh, saan mo't pare? Ibagpagaklaan mo't. Agpungtot ka man na dagosan. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at may bagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di kilugar may. Adan, ha? Siya pa'y mati ko na. Nalaingak nga makipula-puli iti tao. Iso nga doon tinaamam mo kiti lugar yo. Nga uray di nakinyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Oo, naikamagtag. Kunak mo't adi ka rumrumwar di balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga nga rod matituy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makikita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain nak samat ka dagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamukan niya da. No adda umay itoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang ah. Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsori tila ko masaba. Agtalinad ka lang diti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Diyak payamonte. Ikasar mo kitdain, tanay. Agdandan na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy, nagkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal may sa. Ay nari ikaw, no siya. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut kin nasingput. Para makita ano saan nga agbaliw, ante. Amangan mo italaang na ita. Ta siyempre, nabiit kami pa ilang. Isa narigat ti agdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa? Diyang arod amaw no kasano nga ibagak da itaw. Mabainak nga may. Anya day taaya. Ibagam tapno ammo. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ay purnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidag kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakan. Ay, kwa. Adda ngamin inarem ko balasang iji ilay. Kat inaklon na. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya tiyo ay ano mga sawak manan kabagays. Nikat sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidan, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay,
Sigaw da waitress iti inuman. Ngem di inaklonak, imbagak nga gikato ni Jay. Nasingput lakit de. Ay, uwan ka ba guys? Nasingpot mate, kan napintas. Iso na lang ta, ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot taon na ay 23 lang ka ba guys? Anya, ay kat paliiwom pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ay atan na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na kan ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia ka ba guys? Mariknak mo't nga ay ayatin na. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulang buti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan Alicia? Agawid ta ni balay ta yamam mo kay ti anak ka. Kwan, kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay katwan awan mo't maramidan na no kayat kumanan ti mga sawa. Kaniyam amu kamot lang kadang iti kakabagya. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat di makaamu. Nagpintas mo't ang tinsang putyo ang nobya yung tatang. Kasano ang napasumpat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika mo't 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo na dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas, kat guwapo kan ubing ti kayat da. At dapat lata na kita'y lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia kadagita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya ka. Oh, naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga nupagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalag ka ukan ni Alicia. Di nagtulok ko na dyan, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan na. Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan ay kalaysa. Anya? Anya kayo magtandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yung ay kat, anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobiam. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag anay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Hinatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka ubing nga da yung Genobian ng Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kunamot lang napadas yung kinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahil talag sipsipot itipada yung atao tir aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumot. Orag bakbakat aklat na balasang ano kas jay ti maasawa. Oo, intarayan da kakiti Samat Agad ka ano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Nalalibtak gayam ni Fidel ngam si Kare ikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya.
Nalaingag kantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min kinakamday kan ka. Tasabali dinaro mo. Ha? Kurso nada na ka nga minday dyan, pare. Aya. Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di tilubong. Jak tututupan. Bakitang. Adayaw ngay naunang siya. Kung didilaw na alas kano tinobyak, ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbaga na kan kasi ka. Agpaisumat ana alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin di nobya na. Kaubingan na pa gyam. Ay, saka mo't armam kit din ni Dalia, tagpada kayo iti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Agpaisumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga di nobya ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon at di po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit-kitam dita. Ha? Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak ng dayta. Bak ng tayo, kat saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Naagsinatan, Christine. Ala, karireng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan. Nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay naawid nak itoy. Kunam nga agkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahil nga raramidam, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na kan ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expirean ti panagayat ko kinkwana. Kenjak inayat iti husto tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti kinkwana. 1/4 sapay kit ni. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo ah. Nagisangpot kay pala nga iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngem ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada anal alimtak kayo ngem siyak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't dayta para kanyak ah. Ay, jakamuken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga ro. Wan nga ron ah. Ket no isaw ti para luto mi iji balay. Awanan ati aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruam agluto-lutaw? Nagagat mo't laang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapik no kwa ah. Paliiwam ana imbag tanusadot mo't laang sinaam laangun. Ay saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw na tulagan tayo kumanti kasarmay. Katadakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na itakasar-kasar.
Saan na masapul dayta, tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itud ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay-an tayo iti kayat na nga aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya, tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta, anak ka. Di yukit di sinaan. Amang ano, jay pensyon nyo ti almanin na. Imposible, akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay kahit makamuka ano niya ti panunutag. Basta siya, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasar may. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Mangan at pagaliston na. Agid idalat kukun na. Nay, kita akabagays, di mo panuynuyan jay nubyam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, ang mga nusikapay lati mga sikaso kankwana. Saan may kabagays? Aglutluto mo't ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon ka na. Taing-tairwaran tayo pension mo. Kuyugin ka. Ni, anyat mapaspasama ka ka. Marigata na ngagas. Itaray na kayo hospital. Ala, mabait lang nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay gain pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, antay. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarot na Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ka ti aramida. Tauray kas ano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan, gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito ng amin ti mais ka. Lukas ta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talupasan na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta ay ha. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuan na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mo't siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mau. Kat awan mo't dakas na. Ta single mo't manan. Uray pay, respeto kumamot iti pimusayan nga amam Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rog ti korsonata kantay. Idi pa'y laakras ko. Ngam nobya kat nga rog day di tatang. At least ita single manan. Mabalin ko nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan makun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya, Agawid akon manong Rico. Tanalpas mo ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka ka nga agawin, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak manong. Mabalin ka nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyagak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ay, katwan Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo niya Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko tamadanon ko dito balayda. Awan mo't mangilukat.
agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas kan natnateng para kan ka, ading. Ala, nagbannog ka pa'y laang. Ala, sumrad ka. Ha? Ne, Allah, adumat gayam ti bisitang bitaunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyo, manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyong Alicia? Wen manong, ala, umaykan, tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Ako, saanan? Ibatik lang ang nagiti prutas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako na din. Manang Biyanan! Hello na imbag nga oras yu amin, mangrugi manan ti panagtutudo gagayam, kat kasapulan tayo ti anad tanagalis ti dalan. Kandi tayo lipatan ti mangitugot, kadagiti payong tayo, tunggal rumwar tayo, tapno di tayo matudwan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipun man kanikapsat Matilda, san napun no nagan tintay patangata ngay drama ita. Nga makablaw mampay da Agnes Gregoria Abad, Jovelyn Kimayong, Jonah Marie Dita San Nicolas Ilocos Norte, kane Miller Humake Dayaw. Kastiman ti kunanik kapsat Matilda. Dirma ng biyanang, may saa ka relihiyosa, ket numabalin diya kayat nga dagbasol kada kami iti pamilya. Iso nga amin na makita kabidot iti pada katao, dilawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay na, awan madan, impakat naman ti kinasarampiting dan. Wah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na. Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot tag. Anya nga agkasar. Kaino awan kwarta di lalaki apang ikasar na kan ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol dala ang itikas dyan nga raramidin ta. Ay kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngimbasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumo na dyan aka anakak. Minansa. Takas dyan ti inana idibalasang pay. Di na makirirelasyonan na iday. Alay ta ka manag. Agsasangamanon ti bagbakam. Kagpay subat. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Bala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikong na. Uray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mapantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan, agpulbusak laang, mapantan ka anakan. Ne, je Bibliayo ahan yung aliplipatan. Aday jay bagkon, mabalin aya mo ajak alaang day jay, ke-importante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanag mo ngay, apay, saan nga umay? Adda ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam, tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutan no mapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumat lang nga palagi pan isuda. Pati ni tatang kandag jay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabaan ngam kaslaawan mo ti dengdeng ganda. Oh, baybaya mo na no di da kadenggan. Tao ray ni Uncle mo, di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya, ang di na kayat. Sa nabalik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamudan ay ti biyagda. Agkukuyog dan to nga mapan iti impyerno ata nasukir damat.
Ay, wan gayam ante. Naamuan yung diya maipapan ka ni Judilyn. Ay, saan pa? Anya day taaya? Kat no adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay babae. Ag susukat tinobyo na. Enton kwan ag sikog banayn. Wan nga roda ah. Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni ti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da kita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbas-basol da iti kasjay nga aramidin da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani, nobyak. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyonan. Sana padam a babae, Janain. Ni Pani ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani laeng ti loves ko. Ay, saan ang mabalik? Kaya't mautiag tuok itimper daw. Sinaam day ta babae. Kat si kamay panay, sumapul ka iti lalaki a pakirelasyonan. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiday iti lalaki, tapno aganak kayaw. Mawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kaya. Basaul ti ar-aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw. Nukas tamot lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya, ayan ako. Di mo ko matagidak sa inti bagbaga. Tapara mo't iti pagsayaatan nyo adwa. Diyak kayat nga agbasul kayaw. Basta pumanaw kami. Tasanda kami mo't mawatan, nanang. Malalagaruday! Saan kayo nalapdan? Tadyak kaya't nagtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit tanay adapay aramiday ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun ay! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raud ana itao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak magtiti Domingo. Sa bali pa'y dayjay may mayat mo't laeng no agiin nadal tayaw iti sasaw ti apaw. Alay, si kalatan di mapar. Umayak tao nung maminsan. Intun awan aramiday. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa'y lajay anak na masikog manay. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama Jesse Kugna. Anya? Tay sigod anobyo nanay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindag itatat tao. Nagtuturod ang agbasbasaw. Ay, day tako nga minang, tadida mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang nga tultuladan. Nga di uminggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dala-ala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante. Amok matin asaya at kanhaan. Isu nga hangkun tong aramidin ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma,
Mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya man. Ay, wan nga ro da ipag. Nagbiit mo nga ro da nakabiro kiti kasukatin mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumalat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na kas di akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam tay kasarnad ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawang pa'y makwarta di lalaki. Kahit aglip indamanan. Kapilitan ng aipag. Ay sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Iso nga ada mo siguro karbon nga ama kibiyam. Ta awang ka nga rudan day ti kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sada agdun na. awan magmaramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga basol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmond. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, intaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study may ngamin. Ay, kasta ya. Mayat nga rot Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmond. Mayat day jay. Tapakay sa lakanam. Maileklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay gamo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Secret. Sabong parakin ka, Erma. Ay nakababain. Bakbaketan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmay. Oh, awatam kat din. Ay ket agyaman nak nga rud Edmond. Hangam sayang daytoy asabong. Malaylay tumulaang daytoy no bumayag. Naggastos ka pa'y lang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimulalangan. Tapno saan na sayang, Edmond, tay addaramot na. Ha? Ay, oo na niya. Sige. At least, imbagang. Amok to no, sumaruno. Okay. Kasanungay. Aklunan na kalin, Erma. Ay, kababain samit. Ang mga noan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyak pa'y lahaan? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isudat agin na yan? Datamot. Isang aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-riknak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknaken ka. Nga mabainak lamang aklong. Saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti baet ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alam, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga ruden Wunan. I love you too, Edmond. Oh, hogyaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Ha? Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Labdam kay titan Asawa da dya, kapsat mo da dya, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami denda. Ay, lakit di Ay, naglokon. Impakat naman ti kinaampang nan.
Mangibabain day chay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ita, tabiyag damit na ita. Asawa day di kabsat ko ni Erma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagakan ko ana. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Ket balo betang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda iti mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso ang masapol ngagsinada. Bakbakatan na dyan nga ante Irma. Nga maki-boyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tilak-likodan na ante. Ay, wun nga rod Ay, Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga abang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. uwan nga ruda Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbes nga jay padak ko mga ubing tarman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan pisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anya serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi ati pakiasawaak. Han nga kumkompormed ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos ati pakirelasyonak ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapangkamin to iji langit. Ala, husto na Erma. Di mon ikaskaso tiyan yaman namang mangag mo tapno saan nga sakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinuminggo ngagmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway tiliklikod. Damot lang na Matilda, kanjay kaanakan na Celia timang dildilaw ti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan may sudat yung bali na tubang iti inayat ta, Erma? No kasapulan apumanaw ta ditoy, aramidin ta. Tapno mayadayuta ka iti toksik at tao. Sige, umano butak, iti day tasing-asing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man, da Erma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Ken no agistorya kayo kan Celia, kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katkatawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Andaya na santuan at taaw. Adda, da kami ang managsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasa o ti apaw. Ang kastamot ti ugalay. Kasanaw apat yan na kadang ti awi sa matataaw. No kastamot ti makikita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma. Talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta pa nagpampanunot mo. Umno ayan lang ita nga ibagbagam. Papay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadingan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali at taaw. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlibin na apada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo.
Kundi dilaw kay ti bidot ni sa balay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mapagbagaan. Basol mat la ti aramidin na sanaya. Makidenden na iti pada na mat la babae. Lakay. Oh, di ka makasaaw, ta mapaiswan ka. So kita masay, di ka una, ita kababayin ti kastangar aramidan. Imbes adilawam, muno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atis musa. Ha? Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay ka nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw itibasaw. Jak ka ba ang may sana nang jak na irwam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak na nang. Nobya! Iso masapul ngagsapul kadagos iti kasukat ni Pani. Anya? Asino ta kadwam asimang pa janen. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Ha? Naipag nga oras mo, nana? Janen, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaeden dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko ma, tamaaklunak nga agbalin na manugang, nana. Ay, agtal na ka. Ay, agpadata ba kay, iso adinak man awagan iti nana. Ikay, nubyok nga rudan to'y anak mau. O di nana kun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Jak maklawn. Agsina kayo. Jak kayat tiar aramiden yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, sana! Sino nga iti katulungan mi kundi tatang mo? No panawan da kami anak ko. Nukas ta nga rod. Tidaklapdan iti kayat kong aramidan, nanang. Ante, tulungan da ko mailang mangdak. Hapayain Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya, hapay, at daya relasyon yaw ka ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirik na mitaka na yon kami nga kuyog. Anya! Kasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumustan jay kaso da Celia kan da jay Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga, anya kumangay. Jay ka anakam analaing agdilaw. Iso matgayam tada aramit na. Ay, manyangay, ketao laeng mit nga agbasaw lakay. Jay tangarum kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tasana na saya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kung day tabigdot ko. Pudno unay day ta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kiti ida, lakay.
Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayong tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Saan? Agkasar kami iti may sa hotel ito'y syudad. Naimbag ti kas dyan, tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramid. Saan kami unay amabannog? Ay, Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasangat. Urayan Ti importante, awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di Naimbag ka na kayo ka ni JR, tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod. Urayak langan ti panagsikug ko. Inton agsikuga, agsardengak ton nga agtrabaho. Uray siyak Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na redesign ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod. Kinay kayat damot ti gastoy. Ngam ti agawid da ije probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano di probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayem ko. Kaya kumulagi simple a babaya kas kang garoksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na. Excited ako na makakita kan Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi kan ni JR nga agabang, Kristal? Wala iso timbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudadan niya. Ay, ano santi agab-abang? Kaya tanya ngay nga rod, awan maramidan tayo Ti importante, adda pagbayad iti abang. Kano kayo nga rin nga umakar ditoy? Ang sapsapol niya rin iti mabalin ang maarkila alugan. Nasaya at mo't nga rod. Tapno agkaarrobat anton. Kasanaw, komportable ka mo lang dito yung kwarto ang napili. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Unang nangin naman. Urayan ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamo nga gisimpa dito abangan ta. Ta sumre kak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa'y nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawam at gayam akwarto ti inabangan nyo. Wen tatlo komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay, kan agsasabali tayo agayam. Amok mo takabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabaalan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot ajay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat nga ipaayan itinaginawa apa nagbiag. Tinapatag kanyak ay ayatek ni JR. Ken ay ayatan nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Among lakay. Diyan mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da Kristal kan Ray. Anya? Di pa kaslay isang ti trabahuan da. Nagngina abang. Win nga ron. Ay no siya. Masaya nga nak. Ano sa kun ato kwarto ta analipit. Ta duduhata may. Kaya na Agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan taan na lakaalote ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano lakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay, wala ba kay? Ano santan no anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan apa naggranata. Naggidan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat magkit ni Tapno agka-eskulaan to dagiti anak ta. Anya nga ti kayat mo nga umuna nga anak mo.
Uray anyamot kit ni ang? Kayat ko siguro, no babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat kumat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo anak sikaw. Ay, wen nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakelan ti tiyan mo, agsardeng kan nga agtrabaho, Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam nga ag-provide iti kasapulan may iti agbalin a baby ta, Ay ka siyempre mad Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasaya at kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosa. Excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandanikan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng aramidab. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan nadama ka na yun tibagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada a babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayo iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami nga kuyog kami. Agan anad kayo nga raw iti irurwaryo. Di kayo una agbambanog. Ti kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana bale? Agsubli kayong tumanan Nagningi namot diti imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Mano abulan lang mo't amausar na. Nalakamot amadakkalan ti ubing ti bado. Ado mo't tinalalaka paggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti apadbado? Nagpipintas kan naglalagdada. Ay na, pasensya kan Kristal. Jack kabaulan ti presyo ditoy. Kastulangan, agtulag ta mapanak iti sabali a paghatangan. Agkita tantulaangan numalpas ta. Tagiddan tantong agawin. Makamu ka man langan. Siguro agkurkurang ti itid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita ang mga mindagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mo ngamin nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawitan. Amangan no maabutan tayo ti tudong. Anya, nabanuga kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawitan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamutan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagit. Ay, pasensya kan ang agtip-tipida. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungan? Saan mo't siguro? Ang mabain? Ay, pagrabangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit ta nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwa ni Roxanne. Tapay mat bakit? Sobramat ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apayan ako nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na, tanangina kan mo ti lakoy dyan naggatangak. Idinalpas kamen, kunak amangan kami pa ita mabisina ken nabanugak. Madinak itdeng, awan samat kwartana. Ay, panawan nakket kanong tamanganak amay maysa.
Kaya niya nga rod nga ti mabalin no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na. No saan na amay ti kasapulan ni Roxanne. Kaya basit siguro ti sweldo na ah. Ay, Jack in pagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Di laki nagpilin iti kasken ka. Oh, anya ngay. Nabayadan ka di amin ng abilta. Uwan mala, agsagana ka man tarong muarta yaw. Iyag mo ni baby, ito ba? Sige, adtoy. Why? Inayadam ha. Op! Ay na. Ayon gayam, nagchat ni Crystal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jack amo no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod, anak-anak Wen nga rod, lakay. Bakay, ilala ko damagan, ti bakanti aluti, di ta si dagtayaw. Anda urnong ko, ngayong kurang pa'y may. Pag nayunin tan, san ti anda kang kakwarta? Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko, tagur ornongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod, tayo urnong kaw. Tapno saan ta maunaan. Gatangin tan. Ta sa tamanan agurnong iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakan Addan ton lote ang mabalinta a pagpatakderan iti balay ta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay. Inutin ta manay na patakdaran iti balay ta. Kabala mo gaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo. Dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na DJ probinsya tayo aya. Tapno saan asayang ti pagababang niyo ditoy. Ibagamlatan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito'y syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manan apatakdaran iti balay mi. Ay kastaya. Ay katimbag nga rod tanagur-urnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasitgan dito ayan tayo. Sikangay. Isumalakan niya ako na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sarah iti pagadalan. Saan pa'y? Sikangay. Nakagatang kan iti usar ni Rochelle. Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no itinangi naman ng ti paggatangam. Ay, diyak ka ba alam ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mo imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asaan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mat lat na, no adagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang ti gayem ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amangan usan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga nga rod, no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakadkadwa ha? Anya nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. No saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kitin nga agruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Sikalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kung iti kantin. Manganak nga ure may maysa. Andan urnong ko bakay. Rugyan tan tiagatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang.
nagdakkel ti gastos no kwintaem manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, makaangis tanong bakit into nadambukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Ang mga no agdoble pa ti kadakkel ti nagatang ta alote. Mabalin na kasta ta sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bagay. No, makabalay ta. Makaginawa tamit tayo. Ay unay matan Roxanne. Awan laki may gatang mo iti baro at tsinelas kan payong maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal ti payong kan tsinelas ko? Wen anya ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y matiag palpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod kat narigat laang matibiyag mi. Imbag kan ka tamagatang mo amin akayat mo. Wen tadi mo mat pinili ana imbag tinakiasawaam. Adamat may patpatak der abalay ti asidag tayo, bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray lang kumakasta mat ti may patakder ta. Halaan ta nga iti paggatang tayo ti daga. Kat kasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat adu mat ti paggastusan. Imbag lang mat ti biyag tan ngam ti biyag daroksan. Nasuswerte akmat tan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi-budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngamiti siya. Kita am day tamay patpatakder abalay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, atay bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawin taday talaang tinabalinan mi. Sa anak namin nakaskan ka, nga do ti kwartana. Anya ka niti magbaga. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang balay. At least, saan kami nga agabang. Siguro, da kayo ka ni Ray. Nakagatang kayo mo iti lote yo. Ang mga no ag triple pay iti kalawan na iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngayon nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agur-urnong kayo pay. Tamangan no dakkel abalay ti plano yung nga ipatakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo tanasin makit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pay. Payakas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunuto ma. Apay ada problemam. Kwa, lakay. Pampanunutot no kasano anak ka ornong daroksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, ada balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Iso kung na makastaunay ti panagtipid da. Uwan nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtip-tipid. Ang mga no dadakkel pa'y ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kanila kay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi motan na pagyanan. Kasta ka di, gayam? Sige, umay kami to kanila kay ko. Ayun, manungay mo tinagastos yun iti panagbalayaw. Ha? Ay, kababain mo't no ibagakan ka. Ta saan mo't unay adakkel, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatamakagatang akon iti karni asidaon mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Uray, basit nga ikan kan natangla ang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka di ti asamam iti trabaho na. Ay, saan gayam?
Kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurnong. Ha? Apay? Awan ka dito urnong mo? Ay napulos gayam. Isungarod abilibak kan ka ta nakaurnong kay ti pinagbalayo. Tidaduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangurnong iti sweldo mi adwa. Umapala ka talaga kan kagayam. Siya ka saan na nagururnong. Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin? Gayam. Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kaya ti agbalin na barayuboy.